Migpasa ng Certificate of Candidacy o COC incumbent Porac Mayor Jaime Jing Capil ngayong Huwebes, October 3 para kay mayoral race kin 2025 elections. Kaya benonini rin kayang kapartido. Ing kayang anak ay Tricia Angeli Capil at tatagal Vice Mayor at deng tatagal Consul ari incumbent Vice Mayor Francis Lawrence Tamayo. Incumbent councilors ari Adrian Carrion, Joy Esel David, Joe Vivenzon at Rafael Canlapan. At Remigio Simbilio, Jean Micaela Sagun at Zay Tolentino. Samantala, aminado ay kapila da kalyadela ng kapag subukan ng balen king mga labasan. At dagdag na pa, willing niyang dumalan king baku-baku o gurul-gurul para king progreso. Agpang paking kayang inapse, destined niya Porac para king greatness o kabantugan. Kaya po naman inumpisang programa from mag-umpisa niyang Linoklok Tamo po. At karen pong kaya katamong mga santing proyekto para kaya katamo pong kabalen. Asahan nyo po na akid na etamo po may kulang karela kaya katamo pong pamanungkulan. Yapin po kaya katamong maging sandatay ita para din kaya katamo pong kabalen talagang itang tiwala da po kaya katamo magbayo. Pauli na naman ng couple-couple tandem na rin bitata, may ka-harmonious relationship kanupilatan na ng executive at legislative branch ng lokal na kapanibalan nung sakaling may dinang oportunidad king May 12, 2025 elections. Maragulya pong factors itang harmonious relationship na po ng executive ang pong legislative. Maging katuwang ke po kana akong anak bilang vice mayor, bilang presiding officer, at din kaya katamo pong kayabe king Sangguniang Bayan. Kanyang po appeal ko po talaga na dinanda ko pong kasangga. At may yakit naman po, anyang 2019 tala kasangga rin kaya katamong Sangguniang Bayan. Pero anyang 2022, mabilising serbisyo pag-asensula ng kaya katamong balen. Malugod kaya pong tinggap ing hamon na po na maging party na po ding team Bayong Porac bilang karela pong Vice Mayor. Dahil naman po ikit ko nung makanano po migbayo ing Porac at bisa ko pong sumaw ing kanako pong tatang. Banta pong mituloy at misundo niya po ing kayang pangarap para po maging syudad niya po ing kaya katamong balen. Siguro po gamit ke ing kanako pong abalo king school para po makapagpatupad pong mga programa na mas makasaw po kareng kakatamong kabalen bilang CPA po, metong negosyante din po. Asopan kaya pong ing kakatamo pong mayor and ing kakatamong balen na mag-craft po na mga batas and ordinances to increase, boost our businesses and also support ing kakatamo pong labor and employment ing kakatamo pong balen. Samantala, supreme sacrifice naman kano inggewa ng incumbent Vice Mayor Tamayo ang migbabaking pamanagal konsyol para king anak ng Capil. Meto niya kasing buriming patunayan king balenan ng Porac na rin pamilyang Capil, ela mesira, ela sira at kaluguran na kaluguran dala. Do masagit panamdaman kaya kaming taga Porac na itangaliwang kritisismo kaya kaming igpa pero ilingi kami lalo na ako bilang tagapagsalita na ning balen, ninumoy Vice Mayor Budoy Canita, nakunahan ng Vice Mayor at ngeni, uling to see is to believe panagit at panatuing sasabihan ko lagi ka rin tao, kaya still makatalakad. At sabi ko naman po ka rin kay katamong kabalen, naman po maging issue nung nanuman yung posisyon ng Vice Mayor Budoy. The most important ngeni kasalukuyan is Mayor Jing Capil, administrasyon na ning Bayong Porac. Liana Canilaw, CLTV 36 News.